Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit yn 5 dydd Mercher yn hanner tymor. Welcome to Half-Term Wednesday's Ffit yn 5 sesiwn. Gobeithio bod pawb yn mwynhau'r gwyliau. Hope you're all enjoying the holidays. Rhowch thumbs up os chi'n gwylio ar Facebook neu ar YouTube. Chi'n gwybod y trefn erbyn hyn. Newch siŵr bod kit addas gyda chi. Digon o lle, a wrth gwrs, botel o dŵr neu diod. So you know the drill by now. We've got plenty of room, responsible kit, and make sure you've got a drinks bottle. Iawn, 5 gweithgaredd heddi, mae un newydd a mae cwpl o'r hyn wedi wneud o blaen, so dyle bod chi'n gwybod sut i wneud nhw. Okay? We've got 5 activities as usual. One is a new one, and the others are ones we've done before, so hopefully you know how to do them. A os yw pawb yn barod, ni'n mynd I dechrau twymo lan, iawn? So yn canol y lle, in the middle of your space, ni'n mynd I dechrau jogo os mod tin. Okay? I'm going to start jogging on the spot. Chi'n gwybod y rheolau fi nawr? Trad ni'n dod off the llawr, our feet come off the floor, a bod breichau ni yn symud. We're moving our arms as well. Iawn, os chi dim ond just yn ymuno, straight mewn I jogo. If you just arrived, straight into the jogging. Chi heb misio dim byd eto. We haven't gone through anything yet. So straight mewn I twymo lan. Rhifau yn mynd lan yn gwylio. Numbers are going up as we go in, so diolch yn fawr. Iawn, nawr ni'n mynd I codi coes ni lan a mas. Up and out. 4 gwaith pob ochr. 3 times on each side. I o lawr yma. A lan to. Nôl I jogo. We're going to go back to our jogging. Da iawn chi. Okay, tro yma, ni'n mynd I rhoi coes mas a dod o fe mewn. Okay, our leg starts out, comes in. Mas I mewn. Mas. Un ola pob ochr. Last one. And last one on this side. Nôl I jogo. Da iawn chi. Chi'n gallu gyflymu. Can we speed up the jogging? Na fe. A to, mwy gyflym and faster. Cadwch fynd, da iawn. Faster again, let's go. A to, mwy fast. Slow down, job, well done. Right there, a 5 gweithgared heddi. Mae'n gynta, ni'n mynd I splito yn 2 rhan. I'm going to split into 2 parts. Bydd yr hanner gynta yn pengliniau uchel. High knees for the first bit. A wedyn, ni'n mynd I flico sodlau tu ôl. We're going to flick our heels up for the second half. Ond mae hwnna'n cwntio fel 1. That's going to count as 1. Okay? Rhif 2, ni'n mynd I mynd lawr i'r llawr. A ni'n mynd I esgus bod pwysau a gwrthio breichau lan a lawr. Lan a lawr. Iawn, codi o fron. That's going to be our chest press. Rhif 3. Squat a codi. So pawb yn gwybod sut I wneud squat erbyn nawr. Ni'n mynd lawr. Cefn syth. Edrych lan. A tro yma ni'n dod lan a mestyn. Wedyn nôl lawr i'r squat. Lan a mestyn. Okay, so that's going to be our squat and press. Rhif 4, ni'n mynd I wneud dyfnir our air punches. Chi'n cofio hwn o blaen? Byddwn ni'n wneud patrwm, a naill ai mynd lan, neu mynd rownd. A byddwn ni'n cyfri fe lan, so byddwn ni'n 1, 2, 3, lan, 1, 2, 3, rownd. 1, 2, 3, a byddwn ni'n cyfri'r patrwm mas. Chi'n cofio hynna? Falle wythnos gyntaf, the first week maybe we did the air punches. A'r un ola, yw codi coesau tu ôl, lifting our calves. Okay? So byddwn ni'n codi reit lan a blaen y trad, right up on your tiptoes. Un gynta, ni'n mynd lan a lawr. A bydd yna ail bloc o 30 eiliad, ni'n mynd lan a gweld os ni'n gallu sefyll lan. Yw pawb yn hapus. Reit there, fi'n mynd I dechrau cloc. A un gynta yw 30 eiliad o pengliniau uchel. 30 seconds at high knees. The clock is ready. Yw pawb yn barod. 3, 2, 1, off a ni. Pengliniau uchel. High knees. Cofiwch bod y breichiau'n symud.
Remember, we're still moving our arms. On my pengliniau yn dod lan yn uchel. Really high knees. Hanner ffordd trwyddo, cadwch fynd, da iawn. 10 eiliad ar ôl. Paid o stopi, 5 eiliad. 3, 2, 1, gorffwys. Cymwch diod os mae rhaid. Tro ma, ni newid e cofiwch, a ni cico sodle lan. We're going to flick our heels up at the back. 3, 2, 1, off a ni. So ni'n flico sodle, os ydych chi'n gallu twtio pen ôl, the heels can touch you am. Da iawn chi. Mae doi yma yn helpu ymestyn gyhyra'r coesau, helps to stretch our leg muscles. 10 eiliad I fynd, da iawn. 5 eiliad ola, last 5, 3, 2, 1, a gorffwys, da iawn chi. Ymlaen I gweithgaredd rhif 2. Number 2, cofiwch bach o dŵr os chi moyn diod. Ni'n mynd I gorwedd ar llaw. Iawn? A ni'n mynd I dachod a breichen flat, a mestyn reit lan. Lawr yn flat, a mestyn reit lan, okay? So hands start flat on the floor, stretch up, ond ni'n cadw dydi ddim yn codi lan, okay? Pawb yn barod, 3, 2, 1, off a ni. Mestyn lan, yn cadw cefn ar y llaw, okay? We reach up as high as we can, but our back and our heads, that we don't want to be coming off the floor, okay? Ni ddim eisiau na, dim ond y breichiau sy'n symud, only our arms are moving. Lawr, lan, mestyn, lawr yn flat. Lan, da iawn chi. 3, 2, 1, cymwch gorffwys. Tefwch ar llaw, cymwch diod os chi moyn. Ni wedi gwneud yr un peth eto. 5 eiliad, pawb yn barod, lawr yn flat. 3, 2, 1, lan a ni. A lawr. Lan, a lawr. Cofiwch bod pen ni ddim yn dod off y llaw. Our head doesn't come off the floor. Dim ond breichiau a sgwydau sy'n symud. Only our arms and our shoulders are moving. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo yn barod. Mestyn reit lan, really stretch, a lawr. Stretch, a lawr. 3, 2, 1, lan a chi, gorffwys, da iawn. Cymwch diod mlaen os mae isau mlaen I gweithgaredd rhif 3. Third exercise yw squat. Dwi'n cofio sut I squat on. A mestyn lan yn uchel. Okay, so we're going into a squat. And then reaching out nice and tall. Back into a squat. Cofiwch cefn syth. Pen lan. Nice straight back. Head up for a squat. Ni'n barod I fynd. 3, 2, 1. Off a ni. Lawr i'r squat. Okay? A wedyn mestyn lan. Chi'n gweld? Squat. Mestyn lan. Da iawn. Breichau lawr i'r squat. Da iawn chi. Lawr i'r squat. Mestyn lan. Faint sydd ar ôl? 10 eiliad ar ôl. Da iawn. Lawr i'r squat. Mestyn lan, okay? Down into the squat. Reach up nice and tall. Down into the squat. Da. A gorffwys. Bach o dŵr. Yr un peth eto. Same thing again. Chi'n barod. 3, 2, 1. Lawr a ni mewn y squat. Mestyn lan. Dyn ni ddim yn edrych y tradnau wrth ni'n mynd lawr. Popeth yn syth. Mestyn lan. Da iawn. Okay, we're not looking at our feet when we go down. We're keeping everything nice and straight and then a big stretch. Da iawn chi. Gweithio'n galed. Edrych fel bod y tywydd. Mynd I bod yn sych heddi, so pwy sy'n mynd mas prynhawn ma. Looks like it might be quite dry this afternoon. A gorffwys, that's a rest, da iawn. Who's going to go out this afternoon if it's quite dry? Play in the garden, neu mynd am dro. Gweithgaredd rhif 4. Air punches, done your awyr. So chi'n cofio'r patrwm. Byddwn ni'n mynd 1, 2, 3,
lan. Cofiwch bod neb ar boys, nobody's nearby. So ni eisiau bwrw ni, we don't want to be hitting anyone. Okay? So newn ni patrwm, 1, 2, 3, a lan. Okay? Off ni. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3. Na fe, cadwch y fynd. 1, 2, 3, and up. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, lan. Da iawn. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3, lan. Da iawn. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3, lan. 1, 2, 3, lan. A stop yna. Da iawn. Cymwch diod bach. Little drink. Ni'n ni newid. 1, 2, 3, big swing. Okay? Eto, neb ar boys. Nobody nearby. Off ni. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, da iawn. Swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3, swing. Da iawn. 1, 2, 3, swing. 1, 2, 3. Last one. Da iawn. Cofiwch, defnyddio'r awyr. Dim a use o massive ass. Dim on gwyth is only an exercise. We don't use the punches anywhere else but in the exercise, okay? Right there. Yr un ola yw codi coesau ôl. Calf raises. Yr un gynta. Lan a blaen y trad a lawr. Up onto your tiptoes and down. Up and down, okay? Ni dal a lan am eiliad. Hold up for a second. Lawr a ni. Off a ni. Lan. Un eiliad. Lawr. Lan. Lawr. Okay, we go up. We hold for a second and down. Lan. Lawr. Lan. Lawr. Da iawn. Lan. Lawr. Up. 1 second and down. Da iawn chi. 10 eiliad I fynd. Lan. Lawr. 3 fynd. 1. 2. 3. Da iawn. Yr un ola nawr. Ni'n mynd lan. A ni'n mynd I sefyll down. We're going to stay on our tiptoes for as long as we possibly can. Odych chi'n gallu gwneud 30 eiliad cyfan? Can you do all 30 seconds? Chi'n barod? 3, 2, 1. Off ni. So lan ni. A nawr ni sefyll. Now we hold it. After ni sefyll lan am y 30 eiliad I gyd. Can we stay up for the full 30 seconds? Tippy toes, right up lan y trad. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. Paidwch becso, sgwp yn mynd lawr. Dewch nôl lan. Don't worry if you've got to go down. You can come straight back up. 5 eiliad I fynd. Da iawn chi. Mae fe'n gwasgu yn y cwrs nawr. 3, 2, 1. A lawr. Da iawn. A chi robotio fyna. Mae chi wedi gweithio'n galed fyna gyda'r coesau. Da iawn. Right, nes ni dachrau oeri off. We need to be start cooling off. So, yn cyrch bach ni, ni eisiau mynd I cerdded drums. Croeso mynd o diod gyda chi. Take a drink with you if you need. Couple of walking laps just in your little area. Nice to gwneud y gadre neu'n ysgol, whether you're doing it at home. Oh, it's neb yn ysgol. Mae fe'n hanner to mark. Nobody's in school. It's half term. Right. Un lap to. Un lap to. Iawn, da iawn chi. Mi dechrau ymestyn now. We're going to start stretching. Chi'n defnyddio gwddwg, sgwyddau, breichiau, bola, coesau. We've used all those muscles today. So we need to stretch nhw gyd off. We need to stretch them all off. Neck, shoulders, chest, arms, legs, upper legs and lower legs. We've used them all, okay? So we dechrau am fan hyn gyda gwddwg. A just going to plug your gwddwg I un ochr. Just going to bend our neck to one side. Gwddwg yn mynd lawr. Dim ysgwydd yn dod lan, okay? Your neck goes down, not the shoulder coming up. 3, 2, 1, and plug your llall. Go the other way. Eto, shoulder doesn't come up, neck goes down. 3, 2, 1, da iawn. Lawr i'r sgwyddau nawr. So mae braich yn mynd mas, drosto, a dalwch y fel la. 3, 2, 1, switch up, new arm, out, across,
Hold it there. Can teimlo fe and stretch o fan hyn. You should be feeling it stretch in the shoulders. 3, 2, 1. Siglo off. Da iawn. Lawr y breichiau nawr. Okay? A nes i mynd i cwtch i'n hunan. Give yourself a big cwtch. Dyle bod hwnna stretch o breichiau off. Nice big cwtch. You should feel that stretch in your arms. 3, 2, 1. A sigl bach to. Da iawn lawr. Bron a bola, your chest and your belly, okay? Neis y lan, a ni'n mynd i switcho ar ochr. We're going to lean to one side. A dyle bych chi'n teimlo fe'n tynnu yn y bola. 3, 2, 1. We're going to switch to the side. And you should feel it pulling all in your belly and your chest. Stretching those muscles off. 3, 2, 1. Lan na chi, da iawn. Coesau sydd ar ôl. Okay, yn gynta, ni'n mynd i dala cos tu ôl. Lift your leg up and hold it behind your bum. So it's pwyso rhywbeth. Pwyso chi, you need to lean on something. 3, 2, 1. Sigl bach. Coes gwahanol. Dalwch e fel la. Okay. 3, 2, 1. Sigl bach. A un ola. Lawr y gwylod. Coesau o legs apart. Lawr, twitio'ch lawr, a dyle bych chi'n teimlo fe tu ôl coesau chi fyna. You should feel a little stretch in the back of your legs. Dalwch y llawr. 3, 2, 1. A lan na chi. Da iawn. Chi'n gwneud 5 gweithgaredd a 6 gweithgaredd. So yn gyntaf, 2 gweithgaredd gyda'i gilydd. The first one was 2 mini workouts. So you've done 6 exercises today, dim 5. Iawn, cofiwch, yn ni ar Facebook a YouTube trwy'r wythnos cyfan erbyn hanner tymor. Stefano bydd gyda chi nôl fory. Okay, so through the week, even though it's half term, Stefano's back on tomorrow. Facebook, YouTube, a bydd hwn yn mynd lan ar Teams hefyd. So allwn ni defnyddio hwn wythnos nesaf yn yr ysgol os yw'r athrawon mlaen. Teachers, they all go up on Teams as well, so we can use these in school whenever you need to. So, diolch am gwylio. A gobeithio wylai chi ar ôl y penwythnos. I won't see you till after the weekend now, so thank you for watching. Hwyl fawr, diolch yn fawr.